Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Kak, oi kak, agoi dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lalui. Demi adek kalau. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak gak jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Lanang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan gak kakak sebut ke, Dek.